Alangnya di Damin di batang sumurung sian sanggut na rohan iman na mga ramoti ate-ate rohan ng pikiramuna bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Jalo kamu magugudos padungan yung di bata martiti matana sa didungani jala di parbubuy kamu manula ulang si ganu pare. Parle kuante nonasa na pinangido ni rohamuna kalau di bagasan atau sa mengirim asin ni rohan. Parle Tuhan Yesus Kristus matangnya kami tutup. Amin. Dan kama bibilta mana Alkitab kata Tuhan tersurat siang Koda di Busada ayat 10 sampai 5 di pada Narobi nami halaman 700 ya begitu. Koda manang Amsal di Busada ayat 10 sampai 5 di pada Narobi nami halaman 700 ya begitu. Dalam itu mga pelita sa mga tanah. Maragam maarta akan arga dapat tita, buhatama jabukta tabat-tabat. Mar pintu maho di tengah-tengah nabi. Isa ada puro makita sudina. Ali anaha. Unang mauluho sauduran takdohot nasida. Paholang tagunan patmusian dalam nasidanya. Amin. Telah dirusakkan. Salam. Salam. Toras madita salutna. Moras. Hari Minggu hari Minggu 5 minggu na palimahon belum perintah istilah. Tema ni minggu ta sesuai materi kay. Porsiyaon na apa malukon. Iman yang menyembuhkan. Porsiyaon na pamalukon. Dia mahubungan ni janito dohot temon odo amanginan. Di kodahon Raja Salomo mamura hita di harta itu naping nerok ni tupuk ni janito memang bulu juga sakit ya. Mololam kapagincang rohatta kapaholang diri tu di bata dohot kadongan bulu juga sakit. Ale bulu gabe amamalum tergantung do sarani ba laho amake nanong biba. Ale po ni Raja Salomo na manginang na paling utama molo mamora pita di arta ale mamora mator kita. Itu neng do rondo. Ala titipan do suli nanong di utama. Nah guys bawah kamu dah titipan molo do titipan kira adong do tikina godom namse. Alarang manotong ni. Titipan tu. Manangah pinanong jamu tasepakati mah bahwa tapahami matitipan do suli. Baik hamorommu, baik misalnya hosata, baik misalnya manang jabatanmu, manang pinarong di ingok matitipat deh. Suatu saat pasti buton. Nah,
Didok Raja Salomo nak kening mulu gudang tu mama mura garta di bereng. Ale gabe tu ijang miroka. Ya, gabe sahih. Ale jamiton amang inang asasa kita. Butuh tu mama mura garta nang salah. Ale mamura matong kodita. Amin. Amin. Ang lapatan dia manginang memang adong tiga-tiga hutan datong jol mana mamura garta mamura kodita. Gudang. Dalam itu naik lau si sulah nota. Mau mamora di asa fokus tontina keguda gitu ong. Ale dang ijo jamiton. Ale adong deui, adong. Ya, gudang gotong jol mana soni gudang. Mamora mana di arta ale fokus tontina. Gitu kan? Nah, sonari tidak Raja Salomo ikut saat itu tuh mamora di arta mamora tontina. Dalam sering doi tabigia maginan. Ya memang di mati sono mai tulu perjulu malu di hamu kerajaan di debatan ini tabahono nama aka mate. Bodo molo gudang di bagi tarulang. So nero di sadang musa gue kan tarulang. Itu kan? Bodo misal nanong di bagi tarulang. Bodo dipahami nanong ko ni? Bodo gabi tarulang. Alai ngotamu manginang di sadang musa sada tu sadang nadongi na di hitop bodo gabi dinggan gabi uli situ tuh. Langsung aja cara ono nang tak perlu. Mula mamora ho di arta, bui me gabi uli, gabi dinggan, gabi uni benom. Alana mau larung gitu, gabi benom mah sangat matukan. Tabayan me marsal do takadonga. Ima mau mamora gitu. Jadi mau lam serep roha, gabi hamamalum me, gabi pasu-pasu me tudonga. Amin. Amin. Alai gabi sahi, de mau dijang roha, gabi dang marsal di batu Tuhan, gabi dang marsal di batu akadongan, gabi sahi. Catat tamu dinggat jami tau nama kinang. Molo jol manung mamora di todi nang pi pobus sartana bui rumah sangat Tuhan nang pi pobus alai di zaman sonario lamanginang dari kamu mah wasa mol jol mamadok moniati bersyukur ingok mah alami memang kalau kamu mah tulu tahu no disom menganalisamu mudah-mudahan salah analisa kon al nasiring duhita mengabdian manarita pangabdian oni do panarita oni tulu tahu no kubereng isido kita manginang mol bersyukur madoknya. Ya, jadi masa kita mau bersyukur madok mulyati jika data sonarion Allah mengapian makhluk. Kemudian apa dua hon dari kamu mah masa mau kita madok mulyati Allah memang dari kamu mah menginang disipasita sonarion. Bodoh kita ditiki male morong-morong, ditiki pugus kita morong-morong, ditiki marsait kita morong-morong. Ale nung melum tangi boto madok mulyati. Jadi kamu malu ke 10 bito ay 10 hidup di sini. 10 na marsahiti kung sada doloro marsoba tutuhan Jesus laho madok molyate marsoba manukap di jolo ni Jesus marsoba ibana madok molyate Tuhan Jesus. Ay nga malumaw naman. Alin na siya na yung manginang tangi boto madok molyate. Nagbudangan to ita sonari di jama sonari sahit ni Jolma molonung malung tangi boto madok molyate. Hampir sarupa na surat Lukas 10 bito ay 10 nami. Di do di sini. Olah sada dona nama lumsin na sapuli Roma soba manukap Tuhan Yesus madok mulyati itu depan. Coba rok kamu mengenang di Lukas 10 bito 10 salah macam satu ya. Tukap Marina tujuan di Yesus madok mulyati jalan halak Samaria ini. Ya. Coba rok kamu. Hebat kan? Luar biasa kan? Jadi kalau udah kadang iba mainan kibar sait morong-morong tiki malay morong-morong, tiki bagus morong-morong, dumbu tong neng boto mandak mulai. Ima sait ni jangan sunat. Kemudian kuasa mau kita mandak mulai hati ala nilai di portido dong lu puas sama. Parang ala penilon di portido dong lu puas. Dan mulu si kopi do kan? Tangan nasi kop amanginang. Tong naking arong pangilonnya pung Martin. Tangan nasi kop di portido. Ale ingok masa bu kita mandak mulai hati. Nilai di Tuhan Yesus disilangi haluan, hamuluan. Alam itu kita boleh madok mulai. Anggona di portido dangan dong nasi kop. Marna kurang tuh. Itu kan? Dangan dong nasi kop amangin mah. So itu ngadong jol mamadok mulai alam itu di portido. Ala ingok mah. Itu kan? Pertut ni bapak dari sini ni bersada do garis bawah. Portido. Unur une dengan di persiapan di mana. Itu kan? Hari kami so mulai Jumat mati. Tahun ini kami so menon harugan ni harugan era nama atau bion nama. Jadi tulis sini mampar lawannya. Jangan dong manang habe baru di kiriman.
Alangnya manginang molo mamora iba ditordi natabuan. Odo nang nata catat, molo mamora di harta relatif deh. Adong jual mana puna cicil, puna pangkat, sonari mana puna misalnya kereta, puna jamu, puna mobil relatif deh. Itu kan? Alang marapu sih bani. Aling ma molo mamora ho ditordi, dang marna aduh merasa bersalah ho manang dang adong na haru garni na mempeku gabi kecewa manang merasa haru garni tersinggung. Alangnya manginang takarwa motor pun jami tahun mulai doa. Raja Salomo masa molo mamora pita di harta. Kan salah mamora jata. Kalau mulak lau pagi mulak malam temu bagus mah. Aleng mah bahwa mungkin loro konido bahwa iko mulu mamora kita tu pertopion mamora di Haposyao itu nama dek kita gawe malu. Ya manginang taparon budak bertamu bahwa adong sada no catat mulu harga ni mamora ibadi harta. Amanginang paruh tamu, panangah hape nama sa di gulung, itu kan? Jadi gue tadi yang saya sudut pandang di Haposyao. Molo misalnya mamor atau kita, molo mamulu atau kita, ya, dan malah kita mengatian molo pe gudang kasih tolong. Molo masa pe paksa itu manang masa pe akan si tolong paruh kilomu, dan marumutu-mutu di gulung. Ya, paruh kita itu molo mamora di Todi. Ya. Jadi di zaman sonari on rekod kita lama murah di Todi. Amin. Jadi sudia manginang bahwa keadaan nasongoji pikadamu, itu kan? Manang nasongoji bido mudah di Salomo naking bodoh kita amanginang gebejol mana mertua mau lama murah di Todi. Itu tak paling tercatat. Nasongoji pergumulanmu acik ke deho manang HP nama sa di gunung mau lama murah di Todi gebejol mana mertua kita sangat Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi bodoh kita manginang gabi jol mana mertua molo mamora to kita mamora di Haposyao. Alani didok naking di Lukas 10 kita 1 si Haposyao mino na pamalupuan. Ya. Alani memang Haposyao ni do na pamalupuan. Jadi molo do Haposyao ni pamalupuan ingok ma agugo mo aso abal goni ko Yesus na Haposyao do na pamalupo kita. Coba ta dereng Lukas 10 kita 1 siya. Lukas 10 kita 1 siya, 1 ya. Nah, jadi mulalong kita tapak kemei laho pasangan putukan, itu kan? Jadi tapak kemei laho pasal kadongan. Buat kamu do namuran dari Portigo do namuran dari Bibi. Ini gue manusia. Sak do saya dulu jamito. Di buat kamu do beda ni namuran dari Portigo do namuran dari Bibi. Beda. Sebelah dari talakin. Isi memang lusi. Bukamu Markus 10 ayat 21. Di dok di sini. Sahalak mancana. Tengok dan naking judulna beda ni namoran dari Portibion, dohot namoran dari Bibeli. Itu kan? Beda. Coba silakan apa kita. Memang agak somonna bagas jamita kuringon. Ya, Markus 10 ayat 21 dan naking huruf. Ya, silakan. Jadi mamere ibana, orang marwani Yesus ibana, bukut makilo, saya jadi orang mangiho, lau maho, jodoh beradis nasa nagiho, pakai matua kada fokus, asa marat tahu, ibe dijang, dungi romaho, korsan silani, ihut tonang. Naking judulnya bedana namorana di Portibion doh namorana di Bibeli. Iya kan? Oke, naking di Yesus adong sada duli-duli namora. Ngas di judul ni mana? Kan naking judul ni Markus sih? Yesus ngas di ulahon. Hape di dokok kunga ulahon di mana? Adong do pena subulahon di mana kan? Roma Yesus dokok mah. Jual martami panggil mata kada bagus na subui paulakon. Neng dono kusona mainan. Moro namorana di Portibion, artanay, kamoron nay, ebeng nay, dilihat waktu kazol manasu nabui paulak pun. Mengerti dong, menurut ini? Kamoron nay, ebeng nay, manang artanay, dilihat waktu kazol manabui paulak pun. Ima namorana di Portibion. Kan moron ini misal tarik kazol mah, Tuhan alak, kan? Nay paulak doa te, suwiri kan? Boleh dipulak kan cik orang. Jadi
artanay hepeng nay pagkasol man nabuy pulak ko. Biasa di. Ali bereng mana tersurat ibibeli namura na ibibeli. Amoron nay hepeng nay artanay ilihat pagkasol man nasubuy pulak ko. Tolak mo na rin. Buy dudulak ko yang suri. Nah, alay ko dohonok ko rin ang pinang dulak kamu. Ikut dohonok kuda manginang na tersurat na ibibeli namura na ibibeli. Jolma hepeng na artana amoron na lihonon na pagkasol man nasubuy pulak ko. Ikut dohonok ko rin. Ali belajar menghite ko satu tu si. Yang mau langsung narik sugut, tidak kan? Efek pas sugut bisa lalu empat titik soalnya, anu letar saya apa? Pelajaran nabi harga sempat titik. Namoran nadi dibeli, nilai yang tadi bahaya bahwa moron di betok kacau mana subuh bulan betul. Moron nilai betok kacau mana bulan pun biasa dia kan? Apalagi dicatat diri, tiap hari catat milik koda, nanti pengen terus. Catat mana terus stay, ingat terus, gitu kan? Nah, alay mau lojol mana namoran nadi dibeli, artanya dipanggil betok kacau mana subuh bulan pun. Abi memang ini mana sudah belum di namoran ini. Gitu kan? Bagaimana mutungi mana mulai tinggal lu Yesus, gitu kan? Dan gue mana mengikut Yesus. Nah, neng, dono kemanginan, na pugus na di Bibeli, dono na pugus na di Portibio, pero dari kamu Markus 1:2-40. Beda na pugus na di Portibio, na pugus na di Bibeli. Kurang lo tamu rata-rata, gitu kan? Na pugus na di Bibeli, itu gitu. Dono na pugus na di Portibio. Asa berimbang kan, kan? Nah, dari kamu manginan di Markus 1:40. Awal pun catat. Perenungan kula tiga mingguan, ya kan? Jadi soal partor dia, itu pergumulanku, perenunganku. Mudah-mudahan belajar kita mengenal. Memang dan gampang norok kenon. Nangiri puamu belajar kita semari, ditunggu itu ulang. Belajar kita terus. Coba silakan Markus 1:2 satu ya. Orang dona tidak buang Sabubus Oke, karena dong sari nama baru, itu kan ada fokus. Alai tilir nih itu nomor ke dia tentang Yesus. Nah yang dong kusona mainan. Nah fokus nih di Portibio, di hapuguson nih si mangarita bangadia di mana beruntung di hapuguson. Itu kan? Nah fokus nih di Bibeli, di hapuguson nih di hapuguson di mana di si tahun parpilon nih di mana Markus Miro hamar Pak Kirimon dan madeli mana dan mangapian. Allah itu di mana Pak Kirimon, itu kan? Tubuh di mana Pak Kirimon bahwa dong nastar patu-patuan nang ke mana fokus, nang ke marsahid, nang daily, nang ke gudang pergumulanmu, tapi boy di Tuhan di waktu pengurupion. Nang ke gudang akis itu mengepung Monica, ali di Tuhan di waktu pengurupion patunganion. Asa unang liru kita, asa sakit asusun. Coba rekop kamu amanginang, aku catat di hagisa dari orang sonon. Mamora dunia nalai ada warni didok di hagisa dari orang. Coba perok kamu di sini. Gudang tu bisa bu, alai jangan dong perguin. Ala nang mamora tatina. Kemudian didok di sini, mangan dunia nalai dan busur. Mau mangan di bola busur kan? Alai didok di sini, minum 2 lidang sop buas. Ya duit nara terbalik. Anaknya haber kamu di hagesa de on di moro dan mamora to gini ba apa dan yulahon marisang boy lo manginang narung dari bay gabe jabulun de kamu gabe marisang beli na baru-baru kan pirau na baru-baru pelajaran berita itu kan ngarung di mana ngabitang tulpe ada gabe sesuatu gabe marisang coba ya aku kamu dia dong misalnya colma di Sumatera Utara bintang tuh ada mang Pak Diki ada dia selalu bintang tuh alai ala ni kijang ni rohana kesombongan na la pugus tordina kudu gadi mariswang gabi siswada bahkan seumur hidup naik keluarga anak gabi garu karni gabi psikologi tertekan anaknya mengenang gudang contoh-contoh tabereng ya memang berita-berita 3 tahun lalu iya kan ali kudu gabi aru warni gabi sebuah aru warni catatan berita itu mau jolma misalnya tentang mamora itu selalu pasangan hagesa ada 1, 2, 3 ya. Gudang nalisa burhamu ale otito barbena. Mangan dunia kamu ale dan bosur. Minum dunia kamu ale dan sopu puasmu. Marulus dunia kamu ale dan las dagingmu. Mangomo pe mana ise, mangomo to puro nama tobu. Bayakku maju puro-puro nape matobu jadi ini kan. Ya direkam puro-puro aku kuda jalan pura-pura, kamu berasa pura-pura. Allah yang mudah-mudahan pura-pura mulai nama tobu. Amin. Alanya ingat kamu apa gimana?
Naking merok na molo mamora to tiniba, puro-puro niba na matobuk be. Marisi matulus na dong iga bimaglipat ganda marlopit-lopit. Amen? Naswadong iga biadong. Amen? Panginoon ni inang bursila do tita sudia manginang naswadong iga biadong, nadong iga bimaglipat ganda marlopit-lopit. Unang manyan nadong iga be siswada. Tiro kan? Gabe mariswang. Na molo mamora to dia manginang nadongi syukuri ma. Amulati ko. Ya? Mamora mato di muna. Di selalu huruf ko na manginang mulo boy pakai sound gabe ada narik huruf pun pilot project itu kan, GB percontohan. Ya mulai ke depan kebersamaan Muna, pelayanan Muna, GB terberita mahasiswa nalani pertanyaan rame, pelayanan nabaga, itu kan? Pakai hesa, alubar nisada, tohana, ruas do tak keparada, itu kan? Mulai alubar ni, alu makan hamajuan tabuan. So menurut ko ni, mulai do sehat do, nang resion, itu kan? Boy udah nggak berubah ke depan. Itu kan mulus roha. Karena udah ngarung dus roha. Aha tidak ngarung itu blok kita. Kalau ini ketika tuh namanya nang au dan liling di arah Tanjung Balong. Paling hanya 1-2 tahun kemudian. Itu kan pasti lo tidak. Kalian nang kisah tuh mamora motor di mana. Mana ngah HP nata ulahon tarencana mula mamora to di pasti yang manginang gudang akan apa tuh. Itu. Jadi di hakesan bereng na 7 tahun budu berpuluh kamu lemah dan luar biasa. Ya, orang tersinggung pada suri, taruh naking jadi deh. Berdoa tuh aman. Alai dan orang asal sok dari bidang. Bisa mengalih pemangan ini kan abi dan mungkin lelang pemangan. Cuman amang inai ko dono kudu jam itu. Asal mamura kita itu. Kalau mamura di todi, neng dono ku dalam situasi kondisi sama dia pengulum, masangat matuan Yesus. Mau fokus peho di hartali mamura todi. Budu ho gabi ahar warni, masal rodo Tuhan nanti fokus. Naking di dalam beli itu kan, nanti fokus alai roy mana tu gereja. Kau mana masalah Tuhan, masuk batu Tuhan, dipilih berdirinya. Kunang soal masalah 2 peser nih ibarat kamu ram. Ali dipilih di mana doh tulus doh ikhlas narong di mana. Kemudian namu orang akan impe, mau lobui dipakai mana masalah Tuhan, masalah akadongan dan hijang rohana serep rohana, gabi malu ma ibana gabi pasok. Amin dong. Harta yang mahita. Mulai hati balik Tuhan Jehovah di bata ama anak betul di korbadia, nggak dipakuni Tuhan yang berhiti katam. Lalu di Tuhan kodani Raja Salomo. Pengot tu kami mula mamora pediarta, mamora tong nang perpodion nami. Jala di pengot tu kami Tuhan. Mula nung mamora kami di todi, mula nung mamora kami di hapor siaon. Kebi balu mahami salubna, kebi pasu-pasu mah kami tu akan kembali yang nami. Anak narung di kami Tuhan titipat dong sementara. Dilepko tu kami Tuhan akan pasu-pasu. Keragam ni rezeki, dot keragam ni asin roham. Asal pakon nami Tuhan, nautiki, bui pakon nami lamar sangat marmulia kalau di tengah-tengah ingul nami. Jalan nagudang ipi, bui pakon nami, lamar saro tak kadongan. Tuhan Jehovah, tumat cek di situ tuh, dinggan hatam pengotor kami. Asa mamora kami di atas, mamora nang patodion kami. Terlumubi Tuhan subiruas ni huriamon, asa mamora mali patodion. Dalam situasi kondisi na sama dia peguruna, molo susah kami fokus di arta, ale mamora to dinami. Asunang marungut-ungut kami mangapian manarita hinorhon ni akka sudina masa ni urunanyon. Molo robe akka parsahiton, robe akka hawak iroka, dang madili dang mangapian manarita kami. Ale marpos ni roh marpakili mo na mangulo mahami Tuhan dangarungas pataw to ko di ngulo namin. Budo siya napay tiga binatong gibenong musubod. Budo siya nakasi tolo paru kilo ni gabilas ngeri las ngero holo pulot subok calon namin. Tuhan Jehovah, tipingototo kami Tuhan. Molo piarong dihami, asa unang kami dijang rokan namin. Ale lang serek marokan namin, asa gabi paso-paso namin. Asa totong gabi hamamalum itu akka dongan namin nang di tonga-tonga ning ulo namin. Tuhan Jehovah, payong otot kami sudi. Titipat do saluk na nanong dan himon, baik jabatan pangkat hamoraw, jala sudi nanong dan himon Tuhan, polo mual ninasanong na di gulungan yon. Tuhan Jehovah pengok mahami, asa serep rohan nami, marsobat ho, manguloy ho, jala gabi marsang marmulyo di tonga-tonga ni gulun nami, gabi totok Tuhan pasu-pasu kami di tonga-tonga ni akar baliang nami. Tuhan Jehovah pasu-pasu sudi ruas ni huriam, dihakai hesaun, sedat dana amagurang satu nama dua, asa mamura maparton nami, mamura nang kaporsyon nami, kami malu kami saluhuna, firma to dinami, pos maruhan nami, ay Tuhan Yesus do pangurupi di kami. Isod do kami pertanyaan Tuhan, di bagas ni naposom, keluarga ni Opung Martin, do naposom situa tiburu silayan, pasu-pasu mak keluarga, ya seruhan nasinya bagas na gabi bagas pertanyaan, bagus lama muji pasangan keluarga nabadi, kalau mubi Tuhan, dinamasa di tengah-tengah ni keluarga, kau pun nasida si Martin, pasu-pasu makau namin ihonomu hay pasun ni parlagingon ng parpagyon nang Upong Martin na di bagasat pardalanan laut kuat kanopan di namarsay tiyan ako na sila Tuhan posrohan namin asa pakyo mo ma aka panghitian obat
manang medis, manang ahapi Tuhan, pakyomu, laho pasahaton hamamalum ni pasay ito ni. Tuhan Jehovah, posro ka namin. Di Panginoon ni naposomo Tuhan, ima asa totong nasida, laho marpahupul siya nanak nasida. Asa poso-paso ma Tuhan, yan ako namin do parumen nasida. Asa totong hipas paraging unang partodyon na, dalalihono mo ma kapaso-paso, yan akon ditikina na lengher. Tuhan Jehovah, talumubi Tuhan, disudiak ka Panginoon ni keluarga, paso-paso sa lubuk na, dalalihono mo ma Tuhan asimiruham, jala totong suksuk ma paso-paso jalon nasida. Talumubi Tuhan di keluarga na posomon, asal lihono mo hay paso ni pardagingon ng partodyon, nang disudiak ka pinopar naman ng hidirpe, sa ihong matotong na masumaso, na marmahan na parurong ulo nasida. Tuhan Jehovah posrohan namin, pakyo mo ma keluarga Tuhan, gabi paso-paso, dito nga ni humaliang na, dito nga ni huriam, mahalado sa marnalo, dito nga ni huriami. Posrohan namin Tuhan, na kami pesudiak kapalan huriam, do uwas ni huriam, lihono mo diami dos ni rosa ni roha, ang api namasa dito nga ni huriam, jala AP program, rencana di pembangunan, rencana di pelayanan, tujuanon, meludos rohanami, sadar rohanami, ang di rencana kami pasti terlaksana, dan hasilnya pasti lebih maksimal. Tuhan Jehovah pos rohanami, rahuk masudi ruas di huriam, dohok parlan huriam, marhite kolong mudok dami, asa di bagasat dami, di bagasat kolong sudiak karuas ni huriamon, dohok parlan huriam, tujuanon, gabe pilot project nasida, sidiruon, contoh, teladan, ala totong nasida di bagasan pelayanan, mamora di partodion. Mulai di mana Tuhan Jehovah, paso-paso masudi ngulu nami, paso-paso nini tangan nami, mulai masuk-masuk nanti kibudu marlipat ganda marlopik-lopik di jalan nami. Paso-paso matong anak nami Tuhan, dari bagasa parsikulan, na sedang lulusan siswa sonari, dot aka mahasiswa naik tu perguruan tinggi. Paso-paso nasida, jalan paso-paso akan na di pangarap Tuhan, pamanamar maha parorong ulu nasida, asal tutong di bagasan hai paso nasida di bagasan pangarap tomu. Asimaruham dihami Tuhan jalan matang yang namion. Paghitinakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.